Right, nipo nonto kona kanya kangina kwa tana na uniki Nteto Weru da Ithatu na mbere buru ya yarato kubanganiriria Nteto hii. MCA mwendali gutariria karikare mutino wa barabara ya goro yura tigire ate tiana baki baile. Gavana Akaira Mwangaza kutonya kiamene KUDA na kumya nkuruki siasa cha kaunti ya Meru. Ntomurume wa Makuma muragara gutaririo rubangura riengato nya kiromba kurewa ni KWS. Kiama ba ODM kubwithia muchemanio na kwerekania kiama ki nyuma ya Raila Odinga kuruira igitindeni ya EU. Mwanatoa mwadhiri ya horo Weru arene Moraine kiremina ngetwa PHINEAS. IMAANA tutetekatana ra mwanka mudhiana okethiro kyola nyumendato na kinyakalono. Nteto Weru da Ithatu ikamberia da ichuchongwa nyuma ya kuatikana na mutino yo barabara ntuko ya oro mutino yura tigire na baki baile bakwete MCA mwendali ore kinyaniwe munini wa speaker Meru nende ate Anthony Athuku. MCA mwenda na teretia karekare area kebana kwathira nende aretithetie ngari yake kuma Meru mwankembu mbere yake kuthira nende akinenkaira nderebo kekenda tungatira mwanaki munini orora karigitene kenyuma na bayita kilomita ile ire mutino yoyura umire arangare kirombere kwithire kiringana na ngaringi. Mwaniki twa Nteto Boniface Mongera no twambirie chio. Kuma kwa wenja rotero egembe ntuko egoro diez mwandali no yengoro itite ngare wetareria eja kama tito na toetwere kama kamyaka irina kangika myaka 6 na mtonge ro driver mwanga kinyero rotero embu area kana kako kanini kamyaka iri kalambiria kolera arasimika kodre choka gitine kya nyuma koga kireria ara driver no ara gitine kya mbere witithia ngare. In the most tragic and unfortunate incident, the Meru County Assembly Deputy Speaker, Honorable Mwenda Ali, and a section of his family were involved in a grisly accident along the Meru-Embu Highway. Korea tere bago chinchani witithia ngare nya kilomita jira kitathira batatire manangare ngero mitrotero Nairobi nireti tobothoku arira tirimane na yao na kubalinga kiongo na komira mutino. Ndereva na romare onekite kuguru aradies mwandari nwe aromare kwatite kana kako kanini kamyaka 2 akanenkere kire driver agishoka konoke ko kangi kamyaka 6 karakara karite kya mbere ethira na batendhoku gagototiga mnaku ndaika itathiri nyingi ambulance itakinye ne bajokia na koboge ngi chibitare tenero tero embu amwa murijo kana omocherejo chibitare oyu kolinga nawe Desmond Ali ariwara tigete ngare tete inde bandae eja kuone gwatire monki na kurungura kere chibitare teneri batakalere mono ntubare jiru indege na kureto chibitare moja muchino jwa Nairobi arabo karakara na batendo kukana kukanga myaka 6 kinyako gatotiga. At this difficult time, the UDA party wishes to extend its prayers and sympathies to the Deputy Speaker, his family, friends, and indeed the entire Meru County fraternity. We send our sincere condolences for the loss of the young souls, while we wish the Deputy Speaker and his ailing wife a speedy recovery. Korere kanatere tona toto etwere turani tware turani tokede ngina urale akwambura chibitare bobwe bwakenda bwe 10 na kuringana manakitali bakudro berigita mwenda kagitene gaka bariuga nenderete kodyo bobwega arena iringiro limwakira kogoro ne nyankoroki kungaro gokai kwa kiongo. Sadly, the Deputy Speaker, who also doubles up at the MCA Fonjia ward, lost his 2 daughters to the accident while he sustained serious injuries that saw him hospitalized. Reporter Nteto TV kumaja kingine kine mshu Nairobi mbita Boniface Mongera.
Toka Murungu neke korocha na baili waware kadhirubakia. Lakini siasa ni ati nindi ngabana kaira mwangaza na tonyete kire kyama kya UDA mubanyeru ari nakuga karuira gitikyo ngabana county ni Amiru mwaka yingire lemrongole na mwanja na kyama ki ngabana kawira mwangaza mukiro ni mwandiki mnene wa kyama ki Cleophas Malala na mukarigite Cecily Mbarire ngabana kawira gutonya kyamene kinendi ni komya nkuruki siasa cha county ya Amiru ni ngonende duranite roneru rwakarate siasa 2027. UDA kazi ni kazi. Kazi ni kazi. UDA. Karibuni sana. Kidira kurikurura kungi kukoneka tikwa kirudo endi ni kwa siasa cha kaunti ya Amiru mno kire kurira gite kya ngabana kidira noneke mwaka yongiriye lemirongo na mwanja itomi nekireko kindoto nkumenyebye Ntuko ya ruari ngabana wa kaunti ya Amiru kawira mwangaza urachali kinyakirete kya ngabana atina kiama na tonyete kiamene kya UDA aredirite akiwata wogeni ni akiama bakyo batongeretwe Cleophas Malala na kinyangabana wa Embu Cecily Mbarire. We gather here to host a delegation from that county led by none other than the governor, Her Excellency Kawira Mwangaza, who is here to show her solidarity and affirm her friendship with the UDA party. UDA considers Meru County as one of its bedrock in support base and a major hinchpin for its political activities. Nende akiaria Cleophas Malala onekayaka kurombera the chiaringa bana kawira kire memba bakiama ke UDA ndeni ambunge ya kaunti ya Amiru barabonekete nende kumotharikira kwa kagita. We urge all members and supporters of the UDA party in Meru specifically to embrace this team and work together towards our common goal of building our party. And we must say that we have the blessings of our party leader and our deputy party leader in welcoming Governor Kawira to the UDA party. Governor Kawira has shown interest in vying on the UDA tickets come 2027. Barire nuakiwa Kawira na gwati ugeni na kedra karakua na nende akiuria kiama ba UDA Miru utigana na ngabana Kawira Mwangaza na bawatanire. Mama Kawira uko nyumbani mahali utachungwa sawa sawa. And I want to take this opportunity mimi kama chair wa UDA party but pia kama neighbor wa Meru kusema wakati of healing Meru County politically is now here. I'm urging all the politicians, especially the UDA members of parliament from Meru, the UDA MCAs of the Meru County Assembly from Meru. I want to urge them to open the doors for dialogue, for reconciliation, for healing of this great county called Meru. Gabana Kawira nuakilingila muchumari na kuwawe aruirone rungabana mwakene yonkirele mirongwele na mwanja na kea na kiama kia UDA. Wamekuwa wakiniuliza sana Governor says, mama 2027 tunaelekea wapi? 2027 tupatie sign. Sasa siku ya leo nimekuja kuambia Wameru ya kwamba sign ndio hiyo. Sign ndio hiyo. Chama ni UDA. Tukiteremka Meru tutafanya sherehe kubwa sana. Kwa hivyo sio siri tena. There is nothing to hide about it. 2027 mimi ni candidate wa UDA.
Kawira aitonya kiamene kia rais nende ni onto bukoneka kwalula siasa cha Meru bu kadhaa etomi kimwe nende ni bura Kawira atonyete kiamene kagita karasi ni Thaa wa kaunti ya Meru Kadhure Murungi ethirite itarira kia imutane no tiete atiomba kuromba mwakene iyo yongiriele 27 onto bukoneka yaka kwenda kuiretikia ungavana na kiama kia UDA kiraindene yakyo tayari nyakwatu akathuri go kenda re akathuria mwije akathuria mwije atenda gete kinyaga kenda re akwena makosa hakuna makosa so otro ndona ndenda pressure tugeta kureni mbora yantu be borenda tuthithia ate antu betu turombe gitegeko bambere ikya rais mbere 2020 bambere kawe deputy president ndere yena murungu abwira bumbire hai buriuga ngabana mbere no murungu obutuma mbuga kireni yetweteni oringe mukiama kiura waru yagiragi tikiongabana Meru na tigiti ya UDA NWCS Midhikalenturi akioneka kwithira nindi ati kwatanira buru na ngabana Kawira Mwangaza watu wengine sijui kama ni wasimu ama ni nini wako naye kwa sababu mtu wa kufikiria mtu ako na ofisi na heshima kuanza kuongea mambo kama hayo kweli ako na shida kubwa. Ririkanie ngabana wa mbere kaunti ya Meru Peter Gatiramunya kinyawe uwite kure kware akaruira giti kia ungabana Meru awembera tuite speediana makarajanana barabara nderi kweu Ruari akoroba njuri nchekeni bedire kinyaba ikinyambere ya munini wa rais kire kikoneka ya kuria ntaira che kuthiria mathina era kwithira ya kioneka Meru na kiuria kira kinene nini ati abubuongwa kwa karakiri siasa cha 2027 kirigiti kiaungamana kaunti ya Meru machokio ya kiuria kiene kagita akatumenyithia kinyani ntekumenya Kwito na kumwandiki mnene wa kiama kia Bas Meru Mugambi Manyara na kathite ngabana Kawira Mwangaza ni onto bautonya kiama ni KUDA imanyara ugete tuare Kawira kutonya UDA bukadiri thine ya siasa irethirite ninde kurukira kiuga ninde uti muntu kamutonyera kairi arindene ya thirikari Antonio Kesalesi durania nerite rais ati ngabana Kawira Mwangaza kaumaruka kiama ni kiuna kuruira gite kiongabana ari kiombe ya urethirite ya kiwithia kirithurano Ithatu bithirite nayo musiasa Mutuma Kalembe ongera ruterero kadhuri rubati kori ngabana Kawira bioria mantone gyakora kombeche Meru muthuri muri ukina uge batongiria ba mudhuri na ngavana Meru Kawira Mwangaza kuonekana atonyete kemene KUDA abana chama chiawe na ndi atongire mwanya manyiba chimiritie na kuthaba aririo ntububu omba kuigwa nthori ria ndiongeri imugeni urato batare kuga ke mugeni eja no observe table manners nethirwe ari tayari kugwatira gutwitiria into bia tubia Meru mbere bitiro mba gwetika no ndu bakwithwa atuna affiliation cha parties we governor kasirogania kaenda kabati na ndenthi ambere kuga UDA kazi ni kazi hiyo ndio slogan ndona kuigwa ja ujangina unfounded for nyeje bwetera kuina nao ja kabati kaenda te slogan ya kiama ibyo byatuma mbuga bosa table manners siacha cha 2027 itembaro tote kwanda story mumero ti kwatie erwaneka irwankunia nage kwa stone ndaga ikwa ote Meru bakamatita ikwatie ibatu twamwaga na mumero athithagia wamusi President Ruto nkwiraga kanagwe mutano chia Kawira 2013 ari kiamene gyaku URP akoronga mabore aronga mirenda pa aronga meare independent 2017 bwa mwejera bwe na Uhuru atonye ki Jubilee ende arigerie kuma etaronga ma ari independent Thaa hiyo kumugirwa mureta UDA ugatigwa mataene kaire ni onto history repeats itself atoweria lakini mwanka Thaa hii ngwira UDA baimenyere ndo Kawira ni atari kwa usalama wa UDA na nya president na deputy president nondo ibo kone ibwe ngabo mwenda ibwe ngabo yire bwatwira Kawira ya UDA ibo kona nto bange leaders bange ba Meru bonde
utura watanira kawira wita UNDA araba gwitona nyekethira ngavana kwira Mwangaza kuja gikiamene kia thani no mwanka bire kathuma bithe bichokwa muno bie kaunti ya Meru nejire UNDA ne njero eja kirire ankuru turenda UNDA rankuru itongeretwe ICS yatongerwe ikathuri murunge wimere puma masafi na MP bonde kethabu tinogwa turenda borie UNDA njero ekawira Mwangaza into bya Meru inabire kethane kirete keune abuchokerie koito kwenda kwira peupe Ameru mwankira thaizi twe na UNDA ijere UNDA tongere twikawira Mwangaza na UNDA ebakathuri murunge na MP wau bange ko nande wacha kiumane pokara anthe methene bukinywa chai peleze $1,740 cia kaunti ya Meru iriko twika ichiurite inaire peleze mbia sibitari 140 million cia kaunti ya Meru ina cia sibitari ire peleze industrial park rira bombere kwetha boyakara ekwiriwa industrial park etumire mbecha iana ekambiria ri na ekendelea mwankari na mwamba atumba kuia anto rwa machukira kiamenegera gena thirikari so babu butwire ku butagara bakaribisha mwamba orieni into bya Meru biriko into bira bikurwo ni anto bange besha milioni mana muwanja iri kwirwa kwe mbesi cia sibitari ya general milioni 140 MTF uti barabara utembira itango Meru uti barabara irathithwo Meru mwanka thai na budget ya mwaka yokete guthira tuweta mweri yo mwake tuwe nayo so babu butakare agaba karibisha mwamba nyumba yenu UNDA na UNDA dorenda yithwe rimwe murie nire into bibya Meru mbere wa UNDA bichokie kweja kiamene ikweja gwaka kiama kenda ngugienderea te kweja kuthangarania kwa weja we mugenire Ameru bauga mweja rwaruma ntundu mam ukaruma ntundu no ntumithira ireba nabo ubere atiri industrial park ikarugura mwari mona barabara ici MTF ikenja ntukona roje roro rugaturwa ntukona ndagwa ici igeta cibitari ntukona kenda nande bwithwa bwi timu ina thiri araba etemukana KMC ba kaunti ya Meru kuteja kuthoneka ta kothi muno kimbanjitira ba kuthithia MCAs beto tage ni timing ya kawira kweja thaiji kiama kia UDA na ibu jojo mtu drama masinema omba kuthima sinema jaja ejete najo kire budget ira burenda kuthithia itemized budget kotwika thaiji bukae wa orders from above buchokie budget ya twire Meru ichoke ntakene are twire na Ameru buba kikishirete babu bwa compose kukurukira budget ire kathithwo thaiji kenda mbeche ciarokitwo pa project kikiuria kwenda buchiuria na buimenyera amana bubu kulingana mwaniki munene kiama kia ambassador Mukami Manyara agwite kuja kaira Mwangaza ke kiama kia UDA nundu babata muno nontondo ire ironekana na ndike thochithira baba ingi barathugania bairwa no nontu atirari kiamene kia UDA na kana bakathugania UDA ni kwenda ni kugwirirwa ndwa iwirareo no kona kinya MCs ba UDA bagita kinya kumuimpeach na bakagwa kinya bati umwendo biki lakini ande no tunamekete decision ya gutonya kiama kia UDA ndwa wiu ikathira na kinya nte kuona MC baba UDA kana bangi bonde babya mabionde bya Meru County Assembly bagichoka kumuimpeach kairi na kui kuleta thiri Meru kenda tumba kuithwa twina maendeleo na mbuge tulea Meru itugwirite kugwatanira tugachoma maendeleo twindi unaria turi kawira Mwangaza na bwirite gutwika welcomed kinya iya ndo ba UNDA bobongwa atongerie bao MCAs MPs na bangi bonde baria bari UNDA babwirite kumwakanya bagaitira Meru ngui akimwira thwa akiumbire kinya thwa kuja kiamene giki nondu kethwa kwina ntindikano ende muthie ne ngwatano ni kuonekana na kwou kinya barethera ku bakagya wasiwasi eni ngwenda kwira mheshimiwa Kawira Mwangaza rimwe ng'ombe yenjero ikagurwa igaikwankana tene ni amba gutunga ng'ombe ingi mbere kiambiria kulijanira rukongoro ne rumwe endi nyumene ikambire kulijanira rukongoro ne rumwe na icho kinya chichuna naye na chienda ne muno kuwa ngwira Kawira Mwangaza watunga tungwa kidogo itumtutunge kana ni antu bange bali UNDA bara bati ukwenda no ukaigwa
ukaigua tenganiki manto yu yake ya kuruke na gujuke kinye yo wawe na space ira nene nkurukie bo Muthuri Muriuki, Weru TV, mutino jwa Kangangi. Right, naona tukwithira nindi tukiona kanya kakunoka indi ugeta kurenchokerete na Nteto ingi. auga no gutwa mabati ja kinandi ja makamu jare na nkanya na original ja kuimba nyombeku Raina Mabati Limited turi aja ne onto bwaku turi kuretera mabati jonde jare okwenda na ja ithimi mwanya mwanya na ja na maguri ja kuguna muko jwaku turi na mabati muthemba jwa Roman Jamii Tile, Jamania Tile, Brit Tile, Jamiz Tile na Espana Tile. Industry njero ya Raina Mabati Limited ere kithoka njerene ya gwita boroire no gure mabati original ja Raina Mabati na jaga ukinyira ara kunde ore ndigurone Kenya. Kugura mabati jetu turingire kukurukira 0729628199 kana 0740229609 kana wite Facebook na yetu zayo Raina Mabati Factory Limited kana otoriongera website na yetu zayo www.rainamabati.co.ke kanyere kainagwane mwene Raina Mabati ne yetu tugure bietu tukorie bietu. Thinking about going to a great college of medical and health sciences school, right? Then consider your well-being as a student, the school's approach to research and teaching, opportunities for community involvement, and how the school treats its students. No chancing. Welcome to Imperial College of Medical and Health Sciences. A medical career starts with finding the program that best fits your passion. It's all about relationships. Student-student, student community, student-lecturer, and most importantly, practitioner-patient. Medical and health sciences schools that teach students how to navigate these relationships with compassion, empathy, and kindness, in addition to teaching the hard sciences of medicine, will serve their students and their students' prospective patients with the necessary grace and clinical competency that the field requires. That's exactly what you will find here at Imperial College of Medical and Health Sciences. May intake ongoing. For more information on our programs, please call us on 0719-223-223. Yetu sako irina nkuma enjaga kiriaritani aritingo gibonza bathirikari na kinya kambunira turi na MOU nabo egutigira ba kugarura uturo bwa kukurukira super mapato loan kuma enjaga ne ati utetwa garanta utetwa shares na no ore runuru na miaka 8 na interest ya 1% reducing balance kona utungata bwa super mapato loan kana bunge turiongira branch yetu irere akwe nagwe kana waranire na tukurukira namba yetu edimu 0711103800 kana info@yetusako.co.ke kana www.yetusako.co.ke. Yetu Sako, your success, our pride. Shosh pale, hatukudhani utashtuka hivyo. Tuliza rao na Joymax Mwivoko. Wow. Nikiona Joymax Mwivoko, ninatulia mtatuli, ina shida ya kisiagi. Na bei shosh. Bei ni ya shosh. Bei ni ya shosh. Joymax Mwivoko kutoka Joy Millers Limited. Unga uliokamilika, bei inayokujali. Furaha ya nyumbani, wema uliokamilika. Joymax Mwivoko. Tufurahie pamoja. No tuchokerane atinende nyuma ya kwithukirana ngatu nyuma eri yomwe nantuko kathumba no tiwana ngurario chino rubunene nendesa kirana tarete na tigina marando kinya nyuma ya kwendi ntobya kienda kinyangambe kwa mukiro tungata tumiro wari wa kinyamborero kuma chibitari achuka mandakitari bayota mukomo na tirora buru kiria kuromba ni mubunge karekembyo kigutethia gutigira na kuriwa ni KWS ya Martin Mugambi akulikithia.
Tura ne arwangoro mbari cia muragara wandi ya mwembe kirigi chigombunge kia mara mochie kwa mokoro ichaka kiria wakawa tumwithirite ya mami kathingoni ga kicheni na njara ino yake aukiritie ya gitwiragano aria kuri gukinya kuma kogwa njara no ira ya mutwikire kangata murimo egego nyuma ya kugwata ngurario cia chimba irarikanite nio tariki 28 mweri wa 2 mwaka uyu bitari ndatiritirwo magutuni ndacoka gwatwika ntatereka bula ndendete gutereka ndacoka ndarifai wachuka ngodichuka ndaterekire ndo ndarire dieta kuko ina dina ndarwa delape na chanjale ndire akotemba kabulu ndo saidi yanjala no ndi mwimbu nterekitie kulagia nondu gutingu gya kwanda naruta na gutiwa ndutaga Ichaka aritwira mona kuthikiri cibitari ya magutuni na nyumani kuthikiri cibitari ya chuka njara ino eti kuri kwora muci wake otigitwe tetumo atona gintu gya kugwata endiri nto bionthe nonto bo cibitari kinjale ni costete at least nontu costire ta costire nontu gutingu gya kwandutete more than 1 month na mbesa ilia ntonyagia na ona family yakwa ni affected nontu ni costete more than ngiri magana maratu nontu ona imwe ni ng'ombe ndendi ng'ombe yakwa ndendi ng'ombe yakwa ndendi mbuli yakwa ona ini kandi na marandu mene ni kankwendia miti yakwa riu nontu marandu mau ntiumbite kulike kumaria nontu ingi ni kanda akobire biranda ina byo bya kwendi byadira ria riuga mubunge Kareke Mbiuki ito na mwigwe kenda ona no akiene nontu mabica manyamu ino cia kithaka kuma ba kugwata chimba yao bathire na bataro bacoka kubaraithira bakimenya bura kwari KWS ni national government netonyete ni mheshimiwa wetu Kareke Mbiuki ari the chairman atonyelele amenye ndi muntu aye wa mara na tuteranike nwe kwingi muno atonyelele amenye mbomba gutereka atia gukurukiro na ngalama ya ntumirite na compensate nundu ingi nguija kwa itarukire jionde na nikande zero level ona karibu ndingwa nengi nkurukite na njira nundu kya gwiteria kyo ntumba gwiteria kyo twika ichaka no ekiongo na nkinya muchwiri muchi wake mwekuru akiariuga kuma njara akirie kugwata thina tirigia kuria akionekanaga muchi uyu na kogugia kuria kwao igwatwikire kinyamara kinene ndingiuria mheshimiwa wetu Kareke Mbiuki we wa kiama giki ya WS na akomba kuthingatirira mauntu mau ningwitikia tukona ngugi yae iria akethwa arutite nontu riu tariu ugu rwaga ntikani mbona ng'ombe ona kinyagia ya gukamira mwana anywe cai kana ngurite eria nontu ng'ombe ni twendirie riu kimbeca guti mbeca turi nacio bu mbari rengi thokonia kare wandiwe ni amwembe muthaka Morris Murithi ura wano yangaritwe kauna na nkinya mugongo chimbenu ikurukite ariuga atathukitie Nteto ino no rito indi nyumanikira mugwata na tikomba kuruta wira mugongo wake ogiankanaga ndoma basimbi akinyete na kumego nkinya ni ntono ntubugwe serious endo tukubantu kungu mama nenda inyelelu otuko lo nenda chokile takale la ko disipitale na ndadi mwankara ino mbero ande makanika ende otengo ke no mwango mba ntembo kwa milianda kinga ekomidira ngwa meletie ngwanko na mulomo gongo kiripotera Weru TV kuma gichigo mbunge kia Mara bitagwa Martin Mugambi na ntugeru ari minister wa remi Franklin Mithekalento na yokete kanyaka kia kulungira remi ntere chebore ntori akiaria remi ndenya munda yori mbointo mwanya ngusishin na bore itiko kiangerekano inje munda yugotigira thina yerio ne kuthira Burundi kurone Kelvin Kimathi na ripoti iya njira ya ukire na kuatila urimi mwanka matura na kire murimi withire minister urimi na ndethia mithikali nturi rukirirwa ruari na ilungirite murimi mwoba taburu wangusishi farm teresia betire wadi ni atimoshgo na bunge kia bure na mataro kathumba mithika ikenero rimbo famu yebura mungane tuna urimi mwanya na uritia mibange buruku atambaru mutaratara yu kiri mugongo yuonzo ndirathirikari ukulukira ministry ya wesho manirite na moremi maturene niko na furaha kwa sababu
Mkulima huyu nikiangalia pale, yeye amejipanga na kazi yake ya ukulima ni kama ekari 3. Ukiangalia katika ekari 3 ni mkulima ako na kuku 6,000. Ukiangalia ako na ng'ombe zaidi ya 100. Ako na kondoo na dhindi ya hiyo pia ameweza kuwa na kile kisiagi ya kutengenezea chakula yake ya ng'ombe, na kwa hivyo ya ng'ombe, ya kuku na pia nguruwe. Kwa hivyo huyu mkulima vile nimemwangalia ni mkulima ambaye sisi kama serikali tunaweza kuungana na yeye na pia kuweza kuwatembeza wale wakulima wadogo kuweza kumtembelea, sababu is a model farm, is a model example wa wakulima wale tunaohitaji, sababu ameweza kuhakikisha anajitafutia, ameajiri watu, sababu tumesema mara mingi kilimo ni pahali ambapo tunaweza kutafuta ajira za watu wengi. Midheka Nkuluki. Huyu ni mkulima kwa kila siku, yeye mwenyewe relax at the comfort of his farm. Ni mkulima kila siku lazima atengeneze zaidi ya shilingi 150 by average. Na hawa wengine kile ningewaomba ni waelewe ya kwamba kazi ni kazi. Vile rais tulisema kazi ni kazi, na kazi sio tu ile ya kiofisi ya kufunga tai na makoti na kukaa katika pale kunapigwa ile air conditioner. And this is the farmer that is taking or supporting this country to move to the next level. I want to appeal to all farmers in this country and people that want really to practice farming with ease, regardless of their land size, to do or pay a visit to Ngusishi farm and see for themselves how effective, how cost effective it is to start a model farm, especially to do chicken, to do pig farming, to do ndere, because I'm very impressed as the minister in charge of livestock development, and I really want to congratulate him for really ending to the core of this government. Na kumania bubu bure mithika akenerete bone na wite mwankathi ukariao munobo ampitho kushia mpara mwankatha ikire mwingi bure mugongo na yuonze na riu aremi kabasi atire buru. I don't care. I am not afraid of repeating that the food security of this nation is squarely on the hands of the Kenyan farmer. It is squarely on us, and you can see for yourselves we have the ability to feed this country if only we were to get such farmers on board, give them the support that they require, and I am sure the embarrassment that we go through will be a thing of the past. For a long time, Kenya is not able to feed or to have enough eggs for itself. It doesn't require so much investment. Na nikendari muremi akaguneka burabo batiburu na ateka iwati kinyaburi kuwaziri mithika na ikete werune mikobo embesa mwanyo kulukira kinyathirikari irioshia kuwatila muremi na riunjara ikiri muremi riri thirikari isiumia kinyayo. I don't want to ask such farmers if you have any issue to do with financing. Our African Finance, AFC, Agricultural Finance Corporation is the farmers' bank in this country. We ensure that you get money to do your livestock farming, your crop farming at very low interest rates. And where we are ending to, we are getting or giving farmers finance at a 1-digit interest. And I also want really to ask those people that are interested in this space to really get to our farmers, to our branches countrywide, and take advantage of the kind of money that we've pumped into AFC for them to borrow, to us to get money to really support the agricultural sector. Last week in Safari Park, we were in the agricultural finance workshop, where so many, over 40 institutions of goodwill have come in to see, to partner
with government on how to finance agriculture. Weru TV kumaburi mbita wakeuvi Kimathi. Kiama kia ODM babuthite mucemanio kwerekania bwaya kiama kinyuma ya mutongeria wa Raila Odinga gutumiria kurira giti kia AU kiama kimenete thirikari guciretheria kigina kia biama takaba kiuga nende ikenda kurema biama kwithira bigeta na mbere anthigurune. Hello? Hello? The activities including the planned elections, party elections, become challenging to plan and execute because of the regime's refusal to release funds to political parties. Clearly, the aim is to kill all political parties except UDA. We demand, therefore, that the funds be immediately released to parties in amounts and the manner stipulated in law. Be that as it may, the committee has resolved to kick off the party grassroots elections on the 27th of April 2024. The exercise will be staggered as follows. On the 27th, we shall have the exercise in 3 counties, namely Kwale, Busia, and Siaya. Then on the 29th, we shall have grassroots elections happening in Kajiado, Migori, and Wajir counties. And on 30th of April, we shall have the exercise in Kisii, Vihiga, and Murang'a counties. A further timetable covering the next batch of counties shall be released in due course. We deliberated on the developments in other political parties and their implications for the nation and for democracy. In particular, the committee expressed deep concerns over developments in the UDA party, where public officers paid by taxpayers from all political formations have been appointed as party officials to various organs. We take the position that this development is wrong. It is a recipe for chaos and dictatorship and partisanship in the management of public affairs. Consequently, we demand that all those people who have been named as UDA officials must immediately resign from public service. There is no way they will serve 2 masters, the public and the UDA party. Look at which. Kino kirinja ya mama Tabitha mukiri remwanki wa temiranta nyuma ya kwa mukirote hivyo kuma kiro bichi ya mbunge Weru Elizabeth Karambuka ile mianje kuma wandini antubochi beti tena mbere kuromba antubangi bawe ndi bubo ya kubatetheria na njira kubaikirwa kyo Marion Karugi na Nteto hii. Ni OBC mbunge wa Weru kaunti ya Weru Elizabeth Karambuka ile mia bakinyite ntureni athunguma wondini ya kiego ya ntubocho na utethi bobia kuria na into bia kumamira kuliungira family ra yonokere cia lela bai kuirirwa ni nyumba kiume kithuru mwanki jumanire na mpeni wamwe na ngololo inditu ira ciaringire mbura ikwambiriria kura na nyumba ye ra ya yonthe ene batonoke kintu family ye we kura mbura ngololo neringe nyumba ye na yomba kuya mheshimiwa Kailemia nombera ntuma area ye andeya ndona family ni no batu kwa bya kuria kwa biondo bibya ithire nere nyumba ye na mubira kuyeru are na muneno kwa Mr. Bwana na tutumwa mheshimiwa na into bingi muno kuliongira family ye tuna miringeti tuna mattress tuna bya kuria biondo ya kuwati la family ye mukona tukinyete ne nyumba ya renera ya kabisa ndandikitie mwanki kuona iki ya sona nyama bokando lakini muruno munene antu batakwire na mama safu mtu pole na toya ni mbira bwana mko wirara urati kore midemba na mingiti na nyama tris kenda tu irantu ba pole family na tugira mshimano gotwaniria na ubonto atumantu yake amiro wa mwekuru yoni mumathi ninjareri iri mwekuru no konekade mwekuru
na kurikana ya kuku na tongori wingi no ofisini pamoja na of course nyam mbechini ngini kuki lakini itukwenda kutugira mheshimiwa nkatho no tunakona ni mwanya na tukiwa kinya tongori baraba ngina bo ibonero bomba kwethia kenda mantu yayo nde ngwi ndari mu kwata ni gono muno na rumbo waringa antu bondo baetatia baetikiria bakiaria ni basokete nkatho ni mama safi nonto bakubarikana bakirombe ndiwe abangi ni batonyere kubatethia nonto ni batiro bateka inya bere buruka nsoke nkatho cia mwanya nonto bo ofisi yeje kailemia nonto rira mantu yaja akarikire ntuko ekyumya nyumba yeje kuja na kuona rwari bakweja na beja boyoriti na bailiketie kwa unia mona atori bakwa bathongo maiko werwa ko nene ki ofisi cie kwinyinge ndene Meru County uteinya bange beyo otoria nate kwa karikire we kura baba are musie mama amokro kona kana kako bo bare amusie Urango lolo sianjira kuringa na peni lengo lolo nge aringira nene sana ya tumene ngombe weya ara nyumba ya batire monki era murungu iboya nonto mwe ko batadwa ni yo kwa nyambi kanambi kinyambe chira to igito nyumba tatwa ni yo kumakuwe asiokwa ntora wondo mboboya badia tempano mama sinua anjita indi kabisa meta na mbere kundumia antu bake na kuwe na konsani nani kauria kinya ni ofisi ringi cia thirikari ombe kuintervene ombe kuya antu au ombe kutoja family ingine ontu na banini nya notification ciana itombere kuirira nyumba nkiripotera Weru TV toreni athunguma wa dini ya kiego ya Ntubochu Igembe South Mbito Marion Karugi wa Kinyua Uritwa umukoro wa chukuru ya primary ya Nkuriana no Pius Kimathi na chokete chukuru na kubaringa njeke na uniforms kirari to yana 50 amanata uruchio deru kirare Kimathi no rite rito bangi batene guchoka machukuru irabare kendo chitetheria gokira tumetambira programu ya msaidizi initiative uniforms drive Nkuriana ni ati chukuru ndi mikolokerete na tio mikolokero theri inareta kathina as an orphan kana mwana utena aciari kinya nyuma ya kwithirwa athomete na thina inene na kwithirwa ari mwana antigwa Pius Kimathi kana msaidizi ataremerwo ikithomo giake nontu onekire ebindi na gutigira akuthoma na monka athaino ariruta ngugi nthiguru uchiao mena akithia na mbere kuona uturo obwake ibo kwagira gitumi giki gitumite achokera cukuru ya Nkiriana ya primary irathomagira na kuya kuguna ana ababa na into mwanya birio uniform 150 kiriana 150 wa mwena kunenkera ana abari tauro chiao cha mweri aruari tu cukuru ya Nkiriana yo ni cukuru ndathomerete ndi primary na tuyano ntwa program we twambiririe last year kwa ana uniform na kubwira kintu kitwa mentorship tuyaruari tuyana kintu biga kidogo tuyana uniform 150 tuyana nya some sanitary pads for kire aribetu tumekula tuwarinya meate iria but the most important kintu tomba kwethia ni kwaria nana na ntobara tombete kuituyete nabo kuboni ati muntu no aume au Nkiriana aeta all the way America kana New York na randia na karika na ati kuyonda umete our girls bakumba kwewa pants na kinyoba encourage kubariria kuboeleza story ewe yarapitia kwa uniform tosonekadho sana na ndio bionda yanete sanitary towels yomba kwaritwa na bunge muno mentorship na komba mentana betu nondo bakwa motivated kuritangwe na inya nondo ari tubaba ka na inya nondo bakwa example nondo Pius ya urete ntura we na bakaiwa America akiaria Kimathi na ugite ibwega kinya antu bara bathomagira cukuru mwanya na batoria mauturoni mao bagachoka cukuru ino na kuthina mbere notethia ana baba kwithirwa bena thina inene kuthoma kwao nikenda mugongo uthina mbere na gukira antu no bathwanie muntu ni te akwenda kana ikura akwenda kuromba kuinde anakuwa ndibu ntu boku mankoronekwa no ntu bwa kwithirwa inkulukirete maisha yatu baba kulukira natika atikwe kura kwenda kuromba papa siko kuya nuntu mwaki ni at least utonga murito mwaki amenya ati thina kana na muntu umete kutiko determine nomba wita maisene manto jonde ni possible nonto kinya ninda kulukirite
mantu ya or even worse ya kulukirite toke akuonia community kana society ati ana ba pake senso madwani yo mwana akamenya ati kinya uoni no mbethwa de great kinya uoni no mbethwa de mtu mbere witiande kinya uoni no mbethwa de mtu mbere kwa engineer kiri family yetu kinya uoni no mbethwa de mtu mbere kuya nkethio piusi ya kwethia kana msaidizi initiative ya kwethia together to essence the society na ndo bengi baga ya skulu ba thoma skulu we baga ya skulu ba mentana ngwetikia maga yete together na professionals bo bengi ndene ntore na tu challenge batu twathomera skulu we na inya baba inge betu bara mtu athira cia primary eta high school eta college aterikana na raumite inkuona kyo tuboboya as a community ka society muntu eragie at least guchokera kuma chukuru ya primary ya Nkiriana Gebe North Petan Class Chabari. Ikundi gitekia kithirikari kia zoe Kenya ni kianite mathaga ya kwambĩrĩria biashara kirianto barabati uchumba gisio bunge kinothimenti na kuwa bobugo kiri uchumi wa matura amwana barabagunikite ni amwe na nantiwa kurwa kuruntiwa na kinyana barabarina mawathe. Mtu huyu anakaa kama mti uliopandwa. Ndina mieri 6 randa ojero gikundine na ndina brother na sister kwa kwende na brother baile na sister omwe na bobo nde ni yoni menyawira na mantu yoyo nde yarabenda iba thairu yoni na nde that 500 ndida kyo biashara yako na biashara yera ndida kicho support yana beto kedere iskuru igaba support kedere dressing bakabekira kedere ikurea bakarea mantu yonde bakathithirwe yoni Morungu no mwega no ntu bakureta program we irethetie mantu ya mega ndene oturo bana baba ithi burapo ithirete buri ntu bonene kiba utu ana baba ithi kuma bra ndakai ndare mumenyeri wana bathato ana bathato batara ya kuria ya konywa onni ngwankororete ko yoyo mwanka unda kinya ekundi kya zwerera kiyere twa tukuye kwa yana ndata ndoywa ntabatikire kwethira ndro mo startup kits lakini ndro mo biashara ndoywa ndekoywa twa wambe chiche kwambiriria business tuko wambe chiche kwa business tota abria business ato ambriria mwathani no anduurira njira ke business ya peak kotweka rio peak darure nyote different hotel ndachoka ou bendelete otwigende tu sustain korea konywa wekira na nya skuru ani bakwendelea smartly otwigende maisha yato motora yo chance okolokira soe mbere mbungume kudine kasoe onyanta ta kancha mbati kuma ndungume kudine kasoe ndombere kwa device mwankadendelea kutakanchene ende unkikudi kasoe thai kiambikiria course na kwamba mbere startup kits yako alaidomba kota kurura ngoya kwa ende na mra yako mabuti ya Ithatu na mra yunda ta yoruma nki advice youth igombe unda yo kila mujudhi hai squad atakaidha kitegemea mutiari yake mno mujudhi watu kwetho kitikemeka effort in your from now ngoreri nda indetere kosi bambikire kosi na ndagita kosi Lai startup kit dagurirwa ndeta kwambia ngugeko ai ngojoke kundi gaswenka ibombere kumpa startup kit cha gwita ngogeje saruni na the sarunist thai on my aspect nditeta ngoge ndongi buru na thai chinkomba kurerana beto peskuru iba kuthoma bwega ibo karabwega na kinya gwikira iba gwikira bwega ko nkuigwa bwega mono ndigwinya ukurira nonto taici owo kuona ndongi te ndakari kana owo mbona nkari nonto itare gitare thongi lakini gokurukira program yezo taici nkomba kwimenyera ningwa nkomba kumenyera wa sisters na brother okwa na iba kuthoma bwega Egeno kuna minister munene Musalia Mudavadi nonanitie kwanira kwake kumaniana ndogo ya Kenya na Ghana akiwa ndio ngai antuku Ithatu ya Rais Ruto nikionanirie kia ukura kochorebo kaitano kau Rais Ruto akirekiri muchemanio na kariba Kenya baraba indigoroni ya Ghana na ugite Kenya ititumira ndikire itinakio ende igakara na umbani bwayo and Ghana
enjoy cordial relations which can be traced back to the pre-independence struggle period that was characterized by the struggle for self-rule and independence, when respective liberation movements drew inspiration from one another within the spirit of Pan-Africanism. Engagement such as this is indicative of our respective countries' joint commitment to strengthen bilateral relations through dialogue and the sharing of expertise and knowledge in the different areas of endeavor. I acknowledge the bond of friendship that happily exists between Ghana and Kenya, dating back to our first president, Osajifo Dr. Kwame Nkrumah, and President Jomo Kenyatta, both of blessed memory. The two great leaders have been described by historians as anti-colonialists, Pan-Africanists, and drivers of unity in the history of Africa, whose paths crossed at Manchester in 1945 during the planning of the 5th Pan-African Congress. And despite their individual ideological differences, they were united in the quest to liberate their respective countries and the rest of Africa from colonial rule. It is gratifying to note that this year marks the attainment of a remarkable feat of 61 years of diplomatic relations between our two countries. Twithira tukitabia nine narane ndi akiaria kiri michezo ya ndwiro iregwita na mbere kenine kekirobyo mutungeria wa Nat County yatharakanithi njeru mutani aukite chukuru cha muingire ringekage kithomo ni kwamukira kigina kikichereria kiromba thirikari kurokeria mbecha kuri okaitana ko mukarigite wangatano ya michezo kire chukuru cha muingi Kenneth Mugendi awitana ocho timu iregokeria rutera Eastern michezo ne rekabudhika Nyeri na Machakos. Matinda marwiro amona mubira wa handball machukuru cha primary makaunti inyanya iriro thete gichigo kia Eastern mambiriti emunthe kianini kia michetho gia kirubia muchi wa chuka na chukuru ya primary ya Kiereni makirigagirwa kurutho 1-2 Ithatu mwanka njuma ya kiumia iki. Akiaria kiathoni kia ruguri bwamo mwandiki wa kiama kia Nat County ya Tharakanithi njeru mutani uranwagwe National Trustee augite ati ikwigitwe kuri na womubo nene bakurutha matinda mama nuntu bwa thirikari gucherithiria mbia cha rugai kiri machukuru. Ni tukutha twena stireni na muno ria twena michezo particularly gatukulomba ta thirikari iumbe kwethwa ni mbecha ino cia activity kaomba kurelease in good time although ni mageretie lakini still katukumera capitation makalirisi ere timely na in good time kenda activity ino ikaomba kuruthika kutena mathina mengi. Mwena ugunjeru na uriti arito baba bairutanirie gutumira matinda mama kuonania talanta ciago irachiomba kubatethia iritaka umokambia. Ni tuiche for intellectual growth kana kale michezo ni kaomba kwithwa kana kiongo kigugwatha muno socio na emotional na basic growth. Kwogu tole union we support these activities in Nteto. Nundu naku nituonete kuri michezo eno people are minting a lot of money ni makurutha mbeca mingi muno mara makomba ku use their own talent kato kuga ciana ino cietu particularly in this region makamba ku match na mama ange wetha tapamparingo mara maluthite michezo eno ithagwere like economic activities bolea maomba kurutha a lot of money neno kirindwiro irairuthitwe emunthe tayari bamwe ba arito baba ibaigwatirite tigiti ya kugiria gichigo iki kiri matinda ma national. Nimefurahi sana kwa sababu nimekuja number 1 kwa 3000 meters. Weekend national nataka kutarajia number 1. Nitugukena muno nuntu riri ni ritoria mbere twithite twina matinda ma regional ndeni ya Tharakanithi county. Matinda mane mantu ku Ithatu emunthe ro na uke na na baba thiria bakaomba go proceed to Nyeri the primaries na sio juniors baga proceed to Machakos kenda bomba kwithwa na nationals. Kiripotera Weru TV kuma gichigo bunge ya Chuka Igamba Ng'ombe mbite wa Samuel Gaishima.
tukutatuika gatanta kindeto chetu ni bweno ntupo kwithirwa kiona kanyaka kuna kuatana na batu mwankira twakinya muthiandeto chetu na kinya kibara bonde nindi bamba kumbi thiandeto ichionde nkado nanchone gaitene kane ndinkariganwa dinerando erando rutringi ira kalono muchore ngyo komunene muno eta mwendo sapela eta ira inanduka kwende uniform mutindo kangangi Rwaina ukongwera miaka 6 na ndarikana ona kalawo kwa tuweta no kura nguje thukuru ande kalawa twambirio chala nguo mato chala bwa to kinyila kinkobiere ka ro mutwe pika kwa nerwe to monkey face ndu itareto to mitambo chori kalawa eria wekira ete uguma mutwe tegwa na area muto mnene ndu tv muto yuwe kalawa eria wekire ete umwanira twera mwende ndi butuka bwithia atuite tukauriria kalawa nkobia nangi atuira ari utimana de nantaira kana solution amnenkira burana amuira mekaira akoa alafu atambura kidara ne amani rente kumenya temania no mo akwira Maureen kirimi no karimona to madidi anangeto Phineas Imana tukita tuchemana kyaru kiri murungu embere kimubango yoko gukia